masak-masak, it's so easy. Chef Martin mau minta tips dong bikin rujak pedas-pedas endul. Manfaatin buah-buahan yang ada di kulkas. Thank you, Chef. Bikin rujak suka-suka ala milenial, cek. Pertama-tama kita siapkan dulu nih potongan buahnya. Ada nanas, jambu, bengkuang. Kok ada stroberi sama longan ya? Ya nggak apa-apa dong, kan namanya juga rujak suka-suka. Lanjut. Siapin cobek, gula merah, dan cabai rawit. Meskipun lagi mahal, jangan pelit pakai cabenya. Langsung kita satukan semuanya. Ulek. Kalau pegel boleh minta gantian sama Dedis nih. Canda Dedis. Kalau teksturnya udah kayak gini nih, tinggal kita campurkan semua buah-buahannya. Jadi deh. Mudah kan? Cobain juga di rumah ya.